ekinafu yeiwanga life bantu basinga kuwa kitiibwa engolo alero bamazemu amaani mwami batwala submission ye ku nsonga y'aba development partners ba Uganda okufaayo nibakoteka enkoto era nibavaayo nibaluma ku nsonga y'enguzi n'obulyake mu Uganda akobe tikigema kuwa mutayi ku namba 3 wa Uganda ati tikigema ku muntu we muguluka kwa bukutu buyengo tikigema ku muntu wa bugeya kimazemu amaani eyo ekyomba etikisubira mu chairman C5 okwogera ekigambo ekifaanana kiti era mbwene sano ninga aline ni omuntu yena naireta semba bya sanctions kaya yole bwabere ayikwogera ekyo ko batinze tibona ati America etu yamba ki compable mu le kona mpabule mu kalala le compable mu kalala tuli wano ndi kwenda kwega na kuntereza nga oli kujja oli kunenya chendogeire kobera ko kwalituliriza ndi speaker wa parliament engendo daba iratambula tufunyenga mu kino bafuna mu kino era bamwemereza tujabi era tujja kufirwa ni chentu omukulu ayokwenda omwino simulula ali kusuna atenze mulese yayogera nebiri kunuma ebikyamu n'obulimba namuleka yamalayo kubanga tuli babuvunanizibwa abali hano. Okay. Era naenda twebise tutyo. Jamma iso mwanguzi. Lwaki nupu. Esale enkoko yalya wewuliranga America oba Bungereza. Bas taire nati ku bakulu oba bakunavu mu government ya NRM ku nsonga edobulyake. Ekigambo kiri kirala impunity. Impunity ni ki? Okwiza omusango n'onyaga buki n'olya butaala bunyage ereka mulife tukyera kunyaga ati yenyagire bwe nyagira ati atomera omuntu yakola ki yanyaga bunyage mu Uganda tutuse ku level ey'okubanga abantu bwe bayiba amabaati basobola okugema Agnes nandutu nga nini yaibye mabaati gabaki oli kuntegera bulungi gaba naku ono kyali kubuuza akikosa kimemale yatwatuuka tutyo kuba nga kayo obuyambi tulindirira nsida kuliya obwandifunibwa gano Mwami Grace n'abali kutuuliriza singa kooti daife singa ekitongole kya kaliso wa government kyali kikola era kyakola bulungi kyatuukiriza emirimu gyakyo singa police yali ekola ebitongole bisobola okuwa omuntu omunaku omutaki owekyeya nga muzeeyi yange awusi justice obwenkanya twandibaire tusanukira bazungu kutanvumbo na nati kwaba abanigiriza omuntu wa wansi nge muli kubinuka buti nga bwe tuli binuka buti ekitubinusa Grace lwakubanga buti omuna kutagangula musango mu kooti ya Uganda abakala moja abali kulira olw'amabaati gaibwa bayibibwa tibasobola nakulumukira mu kooti mu Uganda ne bafunayo obwenkanya batulimbikirizaawo bagema Agnes nandutu bagema kitutu ayago tina amaina gonka agali gogeirwako ku bantu ababulankani amabaati gabana kwa bataki mwali munerina lya Anita Amongo era mu bantu abo mwene mwali mu Nina Banja minister prime minister ayo olw'okubanga bali mu bitibwa ebyo bwa prime minister n'obwa speaker voti babagema kumuna ifwe ayenga noyo olw'okubanga ali ku nibu connection babere kulira kyalekawo omukala moja tasobola aja wa IGG omukala moja tasobola aja ku polisi omukala moja tasobola aja ku kooti yatandika bwasaba Katonda nti bwe gali bawo omuntu anamba nga ni DPP mukala moja anti buti akolera muntu takolera bantu
mpera lwaki tuli kusagamba twakinya iguka ni kino era nabuziza ati buti okusiba Anita Amongo kubanga tajja Bungereza kigasa kyo omuntu wa buliddo omudubi kitibwe kimugasa esente debayiba dirimenti ja malwaliro ngalubaga ni mulage kamuli debayiba dirimenti kujja wandi ne dirimenti yokola ku bitongole nga malwaliro ne dirino kulima enguudo daife ayebo olwokubanga bavuga motoka editabawuliza bikonko era nga bwe balwala balumukira India, Bungereza, Amerika, Canada. Ife n'okukoba tuti oba oli awo bali esente ed'amalwaliro gaife olwokubanga bayidi nti niwe banaalwala n'ab'enganda daibwe baidaalumukira Canada, baidaalumukira Bungereza, baidaalumukira mu Amerika, badi bagensi yaifwe bali esente edengira, bali esente ed'amalwaliro edeidagala ba kuno na kuba mwongera ku omusolo bo badibe nga bayidi nti ensi bwetabanguka berumukira bejire Bungereza oba bejira mu Amerika bekwekeyo buti ifa tuli kwenda baibe aye nga bayidi nti nibwe banaiba tibaida alumuka kugula mayumba mu Amerika mu Bungereza era bwe dibanga diriye numba de baguze era bwe dibanga diriyo oba business daibwe de bataireyo mu Amerika dona badi freezinga badinalisa bwe badinalisa kitegeeza nti Anita Amongo ni nabanja n'abayibi abandi abayidi nga banigiriza n'okuyiba ku muntu wa wansi bafuna obwenkanya mu myoyo gyabwe nti Anita Amongo buti bwalwala oba kansa lw'ebizigo ebingi byabakoze isa ku mubiri oba ndiba bwakyakubonera ku ogire olikwataki now the person mpaire bwakyabonera ku tiko byenti kyakola aye mpaire bwakyabonera ku nti singa alwala oyidi ebirwaire bidde osobola oluna sukali mungi walwala sukali oba bikitiriko banti awo mbandi kwataki nga person ayo kansa va mu biziga va mu kino nikire so ni mumere jolya singa afuna obulwaire obwidanda byobusobola omukola kuno okumuyamba yambako yena yandirumukira Amerika kubanga idinti yesente d'amalwaliro yagalya butibwe bamutaaku nati n'envumbo ntito ezira kuyingira eno kitegeeza nti ateekwa kulowooza kukukolera amalwaliro g'abantu bawano kyova obona ife tulisa nukatuta buti Anita Amongo buti Kitutu buti Agnes Nandutu bajatandika olowooza kungira dawano bajatandika olowooza ku malwaliro gawano bajotandika olowooza ku buweereza bw'abantu bawano kuba buti tufumu abeeremu omukono gw'imwe bwe kiri tulage ku petition gye mwakola anti imwe mubaire mukobanga anti Bobi Wine taga kunoni me speaker wa House of Commons mwene yavuireyo ya tweetinga yakoba tulikuwa nukula omulanga gwa His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi gwaidye n'abana Uganda abandi nga bekubirire eno mu Bulaaya nti abana Uganda bali kubanigiriza ngaba banigiriza n'aba abandi baweereiza era nenda kobera waliwo n'amayina agandi agali kuidanga tukalija mu kalulu imwege mujabe ni yupi ifa tugaidi wanje eriyo n'amayina agandi agali kuida kino kikugasa kiwenga Grace nenda kuyambera mwami batwala kwekyo kikugalisa wano nti n'aba bayire baliteekateeka okuyiba bekanga muku mu mutima bamba muku kweki entiisa omukyalo Anita Amongo yakoba atinze okuntola ku visa okujja Bungereza oba Amerika tikinkosa kasita visa eje bukedeya yegwe ekitumalisa obwire ni ku nsonga eno bwebanga tekosa Anita Amongo na bwa speaker lwaki tumalira twogere ku byabaddu byabe butanzi kale webaleino mwami ono mwena akukobira kunekindi katono ino mwami Grace omaliriza sano ni abakobi ati ekirwisisa we idagala batutola ku idagala mwene na idife tutudi batola idagala ayono onabuziza ati kitugasaki omunaku gwekimukozesa ni kino kimukosa kiti ensonga da sanction da muntu wa bulido Steve digemera ilala ku muntu wa bulido katono kati moje wa MP kati wekiba kigema ku muntu wa bulido nga kikosa omuntu wa bulido kati oli kusanuka nti omuntu wa bulido kaya ajja kusiba tuleke kwekuba ekintu kirala kyendike kyentegeeza kikino nti ole baba amutaireku Uganda eda kusigala ngaekola ki kikosa omuntu ng'omuntu oli kunfuna se bwange nabuuza nti nkoberako abantu bange
oleso wechitanaba yes ali awo ali jokoba ati ono lero bwataje oli kibona ndoze kubanga okidi nti waba bese entebe ya speaker ngo omuntu baloba okumweta buterevu deputy gwe batataire ku akola ki aja oli konfuna sebwali emirundi mingi tino ogusose bungereza obense edindi okukoba tutaire kugundi envumbo abantu abandi nibo bataire ku envumbo nkobera ko Uganda chefunimu kale kantu akatona omuntu kaleta nakuta kuluti ati twala tujja kwekyo nti webaleino maimba twala sebo MP honorable Sanoni ndikwenda kwida joli NUP ekoba nti ekikolo ekyakoleibwa the associate ni sanctions nga olira omutuju wako banti bomwe da kubirwa badina mu omukono so omukulu owa NUP atenga ati ameala ku kitebe kikulu aikiriza nti kitufu bo babere mukankuyege egaza speaker wa imwe speaker we wanga ate speaker wa parliament jolimu we baleno mukulu mwesigwa buli boli kunonya obukulembeze b'office yenene olina okwegendereza byeyogera eneeyisaayo n'endowooza so kino kikulaga nti the chief coordinator ate trainer owabakulembeze munuupu eyo endowooza yetyo bwekomaawo watyo timunafuya ino kubanga ensonga yona you see these people ekibiina kyaibwe bakizimbire ku musingi gwa colonialists. That is how you can generalize it and conclude it. Tikyetagisa kabiri kutwala mu kibiina right now colonialists ni bani tu yamba mama ngali uliriza taidi ba colonialists achidi mama tachidi ni kigambo ky'aba colonialists batandika okisomesa mu P3 so bachidi abazungu abaida batuwamba those are the colonialists butimu ekibiina kyaimwe kyemwata we kya NUP mulowooza muti mujyakolera ino ku bazungu mwide muwamba obuyinza ekitaja asoboka mangu nenze nkusomeseeko ebintu bitono biti mendire mu bino. One, Uganda became a sovereign state in 1962. Kitegeeza nti fabana Uganda bene to managing our own affairs. Era Uganda yatawo institution ziningi de yatawo okulwanisa obugubuze kubanga sanctions de bali koba bajire bebikirira nti wabaire obuki obugubuze speaker wa parliament ni ba minister abandi babiri bali very corrupt so tubataire ku sanctions. Aye ebungereza teri kusokera ku speaker wa parliament okumta ku sanction ni ba minister babiri ba kitutu ayinga yonga ali kujayo mukulu mwesigwa amabati bwe gabula ono bwabaire ali kubala abantu abayiba amabati songa wetamutairemu right honorable Kadaga mutengamu yatwala amabati 10 nebigwaku toli mutamu. That's why you see awandi tulingira tu account ekitegeeza ono songa kuigiriza gani anti obubi bwa amabati waliwo amabati statement ya Fulumant gaibibwa era president yalagira kuigiriza gani anti obubi bwa amabati waliwo wegendereze statement yendi koba anti toleta lina lya Kadaga mu nsonga eno bwo batoikiriza gani anti obubi bwaliwo statement ya Fulumant abakungu ba government baibya amabati nga ni Kadaga alimu so obubi bwaliwo ayo ulire chenkobi no obubi bwaliwo nenda kibije ku record ku muzindalo ngo obubi bwaliwo nkukobi endi statement ya Fulumant numero gwa kwogera ku Kadaga you're diverting me. By the way, you're not going to divert me. Embozi mlukujikeni era nze atole mu Kadaga ali let's get the wide spectrum. You always divert me. People that were accused of taking mabati mulimu discipline when you're discussing issues. Prime Minister mulimu Kitutu mulimu Nandutu mulimu bona bayogera sanction izo awulire mu irina liye. Can you listen? Can you now keep quiet? This is not your church that you're dictating issues. We are in the studios of one of the vocal
waves of this country, so you'll have to listen. This is not your church. Toli kupalupulite oba yoli kuogera na kuleka wayogera. Keep quiet. Butimperano Uganda yatawo institutions zedirwanisa obugubuze. Era statement bwe yabitanti abakungu baibya amabati nga mulimu bataire ku speaker wa parliament, bataire ku prime minister, bataire ku right honorable Kadaga, bataire ku Isanga Nakadama, bataire ku Bakitutu niba MPs bonabona abali abanji. President yakoba ati police should investigate. But police were investigating abandi babatwala mu court. Chida chiti anti Bungereza is now meddling in the affairs of Uganda. Kwa butimperano Uganda as a sovereign state erina engeri yerwanisa mu obugubuze n'omuntu bw'abayibye nti ono bamutwale mu court. Era president yalagira nti bana buli yapicking amabati anowingire agayizeeyo. Kyobo na speaker wa parliament yayizayo amabati. Right honorable Nabanja yayizayo amabati. Right honorable Kadaga yayizayo amabati. Right honorable Lukia Isanga Nakadama yayizayo ki amabati. Lwaki bana babiri bebatwala mu court because they were the line ministers? Why did they allow amabati okukola ki okufuluma? So nenzo okukobera nti Bungereza kyeri kola ki kya mwino. Kubanga Uganda is an independent country. Erina its own institutions edirwanisa corruption. Era abantu bali mu court. So butimperano Bungereza erikutawo court yindi. Eroza anti Uganda ekaja ya Afrika amirira Bungereza. Uganda now is an independent country. Tuemala. So kyovobona muwanguzi bwayogera ati butife nga kaliro twava ku Kamuli. We became an independent district. Tichi kasoboka kabiri Kamuli to sanction us. It is not possible. Era bwembonanga imwabe Kamuli muli kuide kaliro tandiko tutiyama kukola sanctions dire, you are doing a wrong thing. Chova mkalimo that mindset of colonies. Now iyo Bungereza erikuja kututeka mkoti yindi. That is one question. Number two, we are a Commonwealth member state. We are members of the Commonwealth. Who is the head of the Commonwealth? Bungereza. Star wadi no speaker wa parliament, right honorable Anita Among, wetwali ni conference duzi mu January ya sispo. She was elected as the chairperson of the Speakers Commonwealth Association. Now what is UK doing? Chitegeza anti bano baligeza ku ateka nkobere nife parliament era butibwe bana insistinga tulikuja ku moving a motion we withdraw ourselves from the Commonwealth period. Ndija ku time oiremu kuba ndikobera bya tuli jokola. Njakola mtya? We are going to move a motion and we withdraw from the Commonwealth. Ani afirwa. Bona bafuirwa. Uganda tefirwa ikinene. Uganda efuirwa tufuira na kitono bale na batweguye ino. Kubanga benda basigaze eno ni route. Batwala kyako kobye. Abazungu benda abayirugavu tusigale nga tukolaki tubafukamirira. For what? Now watch to cleaning a house ye ife banga eriyo butaja bulungi bwa. Botembera no mukuru mwesi gwa kankubuza. Speaker ali mu koti gwa mabati. Izayo nabona kaga Izayo. Era buli ya Izayo amabati ali mu koti. Nabanje ali mu koti, Kadaga ali mu koti, Isanga Nakadama ali mu koti, ba MP abaye bunyora abayizayo bali mu koti. This bano bali kwebi kankobere ensonga ya leta isa sanctions is homosexuality. It is homosexuality. Kano bayenze kuka nkusindikira okwo wali ono member wa European Parliament. Yajira yakoba ni Twitter account ye nentufu. Yes. Nibo najaya. You verify. Yakobi atia. Oyo Vidal mbwa mkuwerezao ngalikoba ono David Vidal Sons ngalikoba honored to meet most prominent leader Bobby Wine is not only fighting for human rights and LGBTI is homosexuality. Tali kulwanisa bwa bana abalwa abatali kwenda basiyazi
simanyi na idembe ly'obuntu, but is also exposing the dictatorial reality of his country in 2024. And he was nominated under the Oscar nominated documentary, Bobby Wine. The issue is homosexuality. You're hiding mulikwekwe keno, simanyi corruption, Anita. Wali obwine kuku eyatebwa kuku engumbo lwa homosexuality obutajja UK. Bobby Wine. Butika ansomesa ono. Oyidi bano bajja mu kintu kye batayidi. Bobby Wine bwe yali akali kuida ku having interest in politics.